Naligas na? Hindi naman ako na. Ang papa naligas. Naligas. Ang plagana nabuak. Naman. Naman. Wala mo natin yung papa na. Ligo ka? Ang plagana nabuak. Ay, no. Ay, ganyan. Ito ka, okay na. Naman. Nabuak ang plagana. Your butt? This one? Oh, yung plagana. Kay si kuya. Kay si kuya. Na may pom. Naligas ka? Don't cry. Ang ka, boss? Ano siya nasa ligas? Ayan, may sabon. May ba naligyan sa lapit? Ang plangana? Nanap yung lang sa iyo. Ang plangana lagi? Buwak, agod. Iyak siguro. Kinabuwak yung plangana. Your butt. Buwak. Iyak si Papa. I'm hurt. Wala kami iyak si Papa. Iyak kasi plangana. I'm hurt. Your father is hurt. Iyak kasi planggana nga nabuak. Wala kami yung papa nga naligyas. Nabuak yung planggana. Papa, my butt feel broke. I got hurt. It feels like this. It's hard. It's not hard. You see? Look at that. Oh, look at that. Oh, I got hurt. Why are we fix this? It's broken. Kalambal ko. Ano naman yung lagubo? That is Mula ito planggana nabuak. Buak yung planggana ni Jay. Wala na, napamangkay laing babat. Bathtub ni mo silbi. Nanay ko ang boss. Video mo ko ang. Alam mo kita sa pagkaligyas. Tama na sa may lagubo. Sognod na, sognod. I got hurt. Oh, I'm Go. hurt. What happened to Papa Jeffrey? What happened? it fell down. He fell down. Yeah, the slipper. It fell into hole. Really? Yeah. What happened to your babat? It's broken now. Oh my gosh, it's broken. Papa broke it. Oh, Papa broke it. Yeah. Oh my gulay. Walking. Your Papa is hurt. Why don't you cry? Papa is hurt. Papa is hurt. Papa is hurt. Masa ang pilot ka, Pros? Hindi ka pilot? Wala ka na piyang? Suka, wala ka na piyang? Tingnan yung lagubo. So, buak ang kuan. Nanggan na. Yan, Gray.